Ko te noho tahi a ngā rongoā take o te Māori me ngā rongoā o tēnei wā. Koera te ia o te kaupapa hou I whakarewa hiai e Ngāti Whātua I te rānei ki roto o rua pōtaka tāmaki makaurau. Ko te manatū hauora te kai whāngai pūtea ki taua kaupapa houra, hei tā ngā kai whakahaere, kei te whai rātau I ngā tūmomo rau hauora whānui kia ora I te tinana, te wairua me te hinengaro o ngā tūroro o te hapori. Te kai no hou ki ngā mahi mirimiri, nā rākau rongoā me te karakia. To hopefully bring Māori back into the health system, using traditional ways of healing, and really look at making sure we impact on those unfavourable statistics that Māori are always represented in. Ko tōna tikana kia mahitahi ai te taha rongoā Māori me te taha Pākehā I raro I te maru kotahi. Aha kua te rereke o nā tikana e rua. We believe it can work, and I think if you look at the model of care that Ngāti Whātua Ōrākei Health has, we have a GP clinic that is very much focused on outcomes for Māori and Pacific Island people in particular. So I guess in many ways we're in that line of thinking, that rongoā is just a natural part of what we will deliver from a primary health care delivery basis. Tērā tonu etahi e kore whakapono ana ki ngā mahi rongoā Māori. He oe mo etahi atu, ko whaigoranga ki ōna tikana. E noho au ki roto I te hohi pera, ka pia mai rātou ki opu whānau, kare roa e kotahi haora pia ko mate. Engari, kei ahau, e tūana I ahau I nau nei. He mōre hua leilua o te mate rūmatiki. Ko te rongoā Māori tērā I whakaora I aia. Mea mai ngā rongoā Māori, kawa, tātara moa, piri, tērā te rongoā I ho mai ki au, nā te mea te mamaitanga, te pakarūtanga o taku ngākau. He oi I tōna whāke atu ki ngā tākuta Pākehā, nā te haia I ora ai anō. Kore pai rātou ki te rongo, he aha ngā āhuatanga o te rongo o Māori. Kore rātou e hihi ana ki te rongo I ngā rongo o Māori. Hākua tēnā ko ngā tikana o tātou tīpuna, tētahi atu ara haere mā te hunga mā wiwi. Hospitals can be a bit scary for us at times as well. I think rongoā was a really nice way to say to Māori, look, you know, there are your traditional ways of healing, and maybe if something hasn't worked in the traditional Western style, this is another option you can look at. Hei te tekau maiwa o Haratua, ka hua ki ngā nātatau o tēnei whare haura hou o Ngāti Whātua, ki rua pōtaka ki te hapori. Pēata Melbourne, te karere.